Da, ovaj video je za tebe. Čini ti se da imaš dobar SEO, dobar web sadržaj, ali jednostavno te klijenti sve rjeđe pronalaze. Moraš znati da danas ljudi više ne traže samo one plave linkove. Danas ljudi pitaju umjetnu inteligenciju koga da odaberu, razgovaraju s umjetnom inteligencijom. ChatGPT, Google AI Mode, Gemini, Perplexity, to su nova mjesta gdje se donose odluke, a ne samo informira. U ovom videu ću vam pokazati put korisnika kroz AI pretragu. Zašto AI preporučuje jedan brand u odnosu na neki drugi? I što konkretno morate napraviti kako bi AI preporučio baš vas? Bez puno teorije, samo praktični dijelovi što trebate uraditi odmah sada. Kod klasičnog SEO-a cilj je bio da se pojavim u rezultatima pretraživanja. Kod AI cilj je da mi AI kaže ovo je najbolja opcija. To je ogromna razlika. Google vam je prije davao 10 linkova. AI vam danas daje jednu preporuku, eventualno 3. Ako vas nema u tom odgovoru, u toj sesiji ne postojite. Zato vidljivost više nije dovoljna. Cilj je preporuka od AI-a. Ljudi danas ne upisuju više ključne riječi. Ne pišu digitalna agencija Split, nego pišu imam malu firmu, budžet mi je ograničen, trebam klijenta u Hrvatskoj i tražim agenciju koja zna raditi s AI-em i Google Ads-ima. To je razgovor, a ne upit. Takvi promptovi su 10, 15, čak 20 puta duži. Puni su konteksta, puni su stvarnih problema koje imaju ljudi. I tu dolazimo do ključne promjene. AI ne nudi opcije, AI daje preporuke. Ako želite da vas AI preporuči, morate odgovoriti na pitanje kako moj idealni klijent zapravo razgovara s AI-om. Svaki ozbiljni prompt ima 4 elementa. Ulogu, tko sam, zadatak, što pokušavam riješiti, kontekst, ograničenje, ciljevi, situacija, očekivani izlaz, preporuka, usporedba, savjet. Ako je to jezik koji klijenti koriste u promptovima, onda taj jezik mora postojati na vašoj web stranici implementiran u vaš web sadržaj. Ne slogani, ne pametne poruke brenda. Opisni, konkretni, kontekstualni tekst. AI čita kome pomažete, koje probleme rješavate, za koga niste, kakve rezultate isporučujete. Ako to ne piše jasno, nedvosmisleno, AI nema što naučiti od sadržaja na vašoj web stranici. I sad jedna vrlo važna stvar. AI ne zna baš sve. Za jednostavnija pitanja koristi svoju bazu znanja, ali za komercijalni istraživačke upite ide na web. I tada radi sljedeće. Razbije jedan prompt u više povezanih upita. Pretražuje web, sintetizira odgovor. Ako se ne pojavljujete u tim pretragama, AI vas ne može preporučiti. Zato SEO nije mrtav, samo AI sada pretražuje umjesto korisnika. Sve što je dobro za SEO, dobro je za AI implementaciju i to morate znati. Ovo je dio koji većina promašuje. AI ne gleda samo tko postoji, gleda tko ima dokaze. AI traži studije slučaja, konkretne rezultate, recenzije i svjedočanstva od vaših klijenata, godine vašeg iskustva, stručnost vašeg tima, spominjanja u relevantnim izvorima. I bitna stvar, slike ne treniraju AI, tekst trenira AI. Ako imate nagrade, napišite ih. Ako imate rezultate, napišite ih. Ako imate iskustvo, napišite ga jasno. Nije dovoljno samo postaviti neku sličicu od dobivenog nekakvog certifikata. Vidljivost bez dokaza jednaka je niskoj šanse za preporuku. Kad AI kaže ovaj brand je dobra opcija, korisnik dolazi na vašu web stranicu već dovoljno zagrijan. Ali i dalje se pita jesam li na pravome mjestu. Zato prvi ekran, prva stranica mora jasno reći što radite, kome pomažete. Poziv na radnju mora imati vrijednost, a ne samo kontaktirajte nas. Obrazac mora biti jednostavan za popunjavanje, dodajte završne dokaze blizu toga obrazca. Ako imate polje kako ste čuli za nas, dodajte opciju AI preporuka.
I da, taj promet možete pratiti u Google Analyticsu pod izvorima sa ChatGPT. Ok, pa sažmemo do sad rečeno. Ljudi više ne traže, razgovaraju sa AI-em. AI ne daje linkove, daje preporuke. Da bi vas preporučio, mora razumjeti kome pomažete, vidjeti da imate dokaze, pronaći vas kroz pretragu, AI optimizacija je presjek SEO-a i optimizacije konverzije. Brendovi koji se fokusiraju samo na promet gube u ovoj igri. Brendovi koji se fokusiraju na odluke korisnika pobjeđuju. Ako želite checklistu kako optimizirati web za AI preporuke, link je ispod videa. A u komentarima mi napišite koji AI alat vi najčešće koristite za preporuke za vaš brand. Pratite me i dalje i pretplatite se na naš kanal.